whawhino yatu le tau forward sa pati o le tua. Ua tātou whino i manuia e ui lama e o whaatino la tātou mawhtanga. Pe te iane o tātou ari lungu le ea, mai o iei fo i awana a le tua e tali nai tātou tāu kue ala i nei fo i tūlanga. Lau whaia tātou talu, whaia tātou i sona. Lo mātou ta māpa i auri langi. Mātou whātou mātou whāmamore. I alofa ta ria mai la mātou orewa. Ma awane e tūla fuina i mātou. Ai a vea oe whaia a onga i ate i mātou. Ina i a mātou marmarama i la uwhio. Ono sofa pelo i sūlo mātou i whā. O le tātou le sona tai au nei o wha au tuina o le mori mau atu le ara i le mana o le nganga pa ia. Po o le mori mau lea ma le mana o le nganga pa ia. Po o le nganga pa ia e so soni mea te tātou e mori mau. Awa au loa ma le nganga pa ia e le aise manuia o a tātou mori mau. Whaftaina i le tua le tai au. O le sona nelu le sona lona lima. O lo tātou tana noina lava le mtaupu neo le whaso atu o whilangano o le tua i le laulangi. Ma te tonu lava le sio manga le kalesia. Ma iai no tautonunga o le mana o masiri lava i le taimi neo le unga lo laulangi o le mana onga lea o le nganga pa ia. Ma lona mana tātou te whāua o winai whilangaro ko ngā rua ngā rea tua. Tātou mtua tau roto le tai au e se martau ua wai ei me tau oro iai e whāmarusia e whuk la tātou mui mau. O lo tau tala whātau no rua i a kalesia i lo umara so Pentecoso fiafi tangata sa i uai. O na whaopopoina leo tangata i tono le kalesia le tua o la tau e whaoreina i aso whaiso. Sa era te mina whamsino nei pe teru mai oani. E ka iafa marau whai tau lang siri. Ma ana marau whai tau lang siri. Na umaneur whamsinonga o maro pe teru mai oani. Ona fia le rai ngone tua o rato poto i tono se whale. Pa maila, o rato te talo i le tua. Te talo ea. Talo whaftai le tua, ina wala tau te talo whaftai le tua. O luruina lea o le mea sa rātou whapoto ai. O tumu whai rātou umai anga pa ia, ma tautala atu le whionga le tua, ma le whamarosi. E le ore, ma whaanga e lea na mai e lea anga pa ia o le tua, ina ia maua e tātou le marosi, e mawhai o na tātou tāra, i atu mawhaaso atu lea whionga le tua i whingana moroto tangata. E iai le tātou tāra u whiwhamatari nā atu o lo sautonu tusi o maatai o mtau ko lusuma lima o tautonu e ui lama tāra u whai tau so ina nisi o tātou maraunga whawhia ina au te whia a matua rei. E iai le aunga rei tonu o le tāra. E ese martau e whātau i le iai o le nganga pa ia ma le iai o le nganga pa ia le ngā ngare tua. O tāra nei whata oto e whātau tau pou e tō sifuru. Tau pou e tō sifuru. Whamai sai a te ila tau o la mepa. Ma so au, i tutonu o la mepa. Tau pou e tō lima. E tau o tau pou valea, a tau pou tō sifuru. E tau o tau pou poto aisia. Aisiana pupoto e pupoto wasa yaisi sua u sa rato tu tanga ina e fa moe a fai e le aise sua u e umar sua u o lame o na furi lo lea i le extra oil lea o rato keri inga i o rato ta a tau pou va lea sa yai sua u ai lima a rato te lei plan fa le lei pe fa moe e ese me tupu lumana. Ma fa ana fa mai le fa i mo fa to otone.
ia o tau matahana. Aisia, au ai tātou te rei loa me te tupu lumanai. O le mafuanga le na tau tātou nofo sauni ai. O le whatoto nei whapito i anganga pa ia o le tua. Mane mana e mana o mia tātou ngā lua e whau mana lunga le tua. Whamai wo tau pōne e whatari whato anu whtane. Oi whato anu whtane. Iesu, e whia mai Iesu e ame tau pō, lan tau pō whapere pere i langi le kare sia le tua. Whatusa le kare sia le tua le tau pō mare fine. Whato anu whtane o Iesu e whia mai a. E awera le kare sia e whai koi ponga tere i langi. Ese matau, ai oi aso e fola ai. O sau fato anu whtani. Whamai o whamtaranga tuspai. O na hana mai lea. O tau po umai e tau sifuru. O la tau teu i ala tau la mepa. O tau silfia nei mea. O nana wingo la mepa i tono tuspai. Salamo slaus fumreiva o ile wingo la mepa fa mai tu salamo ole la mepa ole sulu le yo vai ole malama foi le yo wala o la mepa le fa mar no mai ate tatu wala ila o tu spa ia le tu ala fa tu sa o swau le mai la vela matamo o swau e fa tu sa le nganga pa ia o le tu o no winga la o tu spa ia so au ia mananga pa ia e ese man tautia o me fai me ito anga pa ia ia le tu spa ia po tu spa ia ia anga pa ia no ora tau pone to sfu o teu ala tu la mepa o no winga a tonu la o le fe metu spai o moe a tonu o le ta tia la to spai le upo le tu lungo ni fata i tonu o la to fata ai le fata wina pe o masani anis tu a tapa la metu spai pe o per sapati sa fu le tonu tu spai lungo fata po lungo tv ta tia fa mai la wa mai tau pone wai lora fio mai Yesu o saule le wa fio mai ona panic lea o tango tu spai o amatauna tafi ese le pefu au pe fua tu spai i le tati au ai la fam tara o fara la tau pu tori o le se swa u ton o ara tu na pepa fa tu so le o le sa no ko ia o le sa no ko ia ele no fosa u ni la tau la matanga o tala mai sei e swau i tono la me kolono i masa papa ti soina i tono le kalesia sa tumu le fia e o e tala i sei e la ngo paia a tono wan fia ma excited nga nga le tua a mata tu fa ma mu tu fo i tu la la wa do se le ngo paia mai ati la tu e o ese lava, a le lava i la ngona, e iei le asa fio mai Yesu, i iei ta tonunga. Ia, a tonu e le te tai. Mai le tala tu spai. Wa fio mai fatu afa iava. O na titala mai le feito afa, mai fatu afa iava. O e o sau ni foi, o e o sau ni foi la tofu. O e o sa uni foi, un fare mai aile, whaatasi mai e tau samaanga. O na pupuni aile o feitoa. O tau sila fia tau o tala ni. O mai la tau nei. La tau e o whatara le, i le tala nei le tua. La tau na manuia, la tau manuenga na fia i le tua. A tonu o iaise mea. Na tupu o toe o ai tua. Malato le tanton. A vese la ngago pa ia le tu fa mai spa ia a fale tino e le sa ngango le tu ia ti oi. A fale ngango e ia Yesu ia ti oi mai fia le tu ia ti oi. O pu ia tu spa ia. Ciao dal fatto a fa ia va. Ai tu atu
ia le toʻalima le mumuli ae fetalai Iesu o ese itua o tele iloa outou se u faitauina atu upu ia mai le pai upu suma le tasi ua latu o alagatu ua topuni le faitoa le ali ia e tatala mai ia te i matou puipui mo i matou ua fiaola pei lava tagata foʻi le tali o le lolo ua toe alagatu ua fiaola o salamoa afe mai a ua le isi avanoa ua afia faatasi i latou i matautia o le lolo faafofoga mai upu ia le aliie e ai nisi upu faapetonu o le tusipaia o loo e manatuaina tagata nei ua tuai le aliie na matou galulue foʻi mo e sa ia te matou le la mepa le tusipaia sa te matou le agaga paia o le tua talia mai matou pei lava lalaga foʻi le alaga ai tagata e tusi o matai o mataupu fiti fai upu lusu malua ma lusu matofu i le aso e fio mai a Iesu fetalai Iesu e toʻatele latou la faapea atu le aliie matou tele ia matou tele io e talaʻi mo le malo atu laufia matou tele i fai ea vavega i tele i tonu laugaluega matou tele io ea e tutuli te moni ma manuia matou galuega tatala mai le faitoa talu ai lo latou monimau o latou ia fai galuega le tua o le faatusa lea o i latou ia o nisi ia i totonu o le kalesia le tua ai sia e lofa le atua o lo taʻusaʻu mai a tatou lana upu ona ua leai se agaga paia o le atua iā te i latou e tāua le agaga paia o le atua e tāua faafetai le atua o loo maua pea le avanoa e mafai e tatou ona tatou saʻili pei le atua ma ia tatou salamoa ma le faamau tusi o roma ma taupu e valu o lona faiupu e valu ma le iva fai mai a apostolo paulo o i tatou foʻi o i la le tino e le mafai ona fiafia i ai le atua o lo tautala e faatau tagata o lo i fafo i la le tino lona uiga o lo tautala e faatau tagata e le maua i Iesu tatou i la le tino e le fiafia i Iesu e mafai foʻi ona faatau mo tatou lea lo tonu o le galuega le atua famai lo le faiupu e iva a outou totelē i ai a outou totelē ia latou te la le tino ai la le agaga pe a fai nofo le agaga o le atua i totonu iā te outou famai outou ia la e leo i fafo le tino aolo i totonu i le atua e nofo le agaga o Iesu i totonu iā te outou o lona uiga o tatou nei ua baptisoina ma talia Iesu e gema faola ua mai mana me alofa le agaga paia i o tatou totonu e nofo iā te tatou o tatou ia fiafia mai ai le atua auā aunoa ma le faatuatua i le mafai le fiafia mai le atua aunoa ma Iesu e le fiafia mai ia le atua iā te tatou e tāua la le iai le agaga paia o le atua i le tagata a tatou ua tusi o Timoteo e lua taupu e lua o lona faiupu e tolu ma le fā faamai le tusipaia o lenei iā Timoteo i e ona saʻi mea tigā ai faapei o se tagata tau e lelei a Iesu Keriso ona saʻi e leai se tau i le taua na te faalavelea e ia i mea o lenei o laga a ia faafiafia o ia i lē ua filifilia ia e avea ma tagata tau e le fiafia mai le atua iā te tatou pe a fai e faalavelave la tatou tuapuaʻi i le atua i mea o lenei o laga mea o lenei o laga ia e tasilafia lava ai ia mea o le olaga lenei le taʻuina atu ai musumusuina le agaga paia lona o le mea lea e tauna e faia ma le mea lea le tauna e faia ai loa o se mea e faaletonu ai le luavā ma le tuaʻu nei anu ia ai e foʻi a Iesu
O lea whamai tu spaia e fia le tua tangata. Tangata i to tonu ia Yesu, tangata whare anganga, e iai le anganga pa ia o le tua, fia le tua whanga tangata la. A tangata, e le ai le anganga pa ia o le tua ruinga. La tau te tariei le Yesu, e a vea maani whaola i o ratu. Tā ua rana le sona fui lea, ia te tātou a. Tā ua le anganga pa ia o le tua, ia te tātou a. Ma se whanonga siri ona lea. Whanonga siri ona whanonoi nei tātou. O le tātou te ena pēre o ngā ruenga le anganga pa ia, po le mano le anganga pa ia, whain whangai nei tātou. I tātou mutua tau roto whai mai. Ina o ruina le potu. Tumu i lātou le anganga pa ia. O nā rea, o nā whai leo na lātou whama hosi tala i atu tapu nei. Ale tua. O le anganga pa ia o le tua e leo se mea fau. I le taimi o le whenga fau. Le anganga pa ia o se mea na vaia le whenga tuani. Vaia fau i le taimi ua fio mai a Yesu. Aina sili le lilingi ifo whaauanga le anganga pa ia i le taimi o Pentecost aisa. Ono o siri te leo ngā ruanga le atua tau whai. Mai fina ngano le tua e whamavame ngā ruanga. A wai le whatuai mai le tua tu sai man fofurang. Ono sai pe ina i o me tangata le salamo. O ngā ruanga le anganga pa ia e whai a. Ina i o tangata umana le salamo. A salamo la oi. Ona toe fua ino mai fai leo le si mano le anganga pa ia. Whain whangai nai o ngā ruanga le tua. E le ngata whaupenga ina i o i mea rofa se esi. A veo se tasi e whaongai le tua rana runga. Ai o mai e le tua mea alofa le nganga pa ia. E wha mea alofa i o. Fua mai o e fua le nganga pa ia o le alofa le nganga lei. Wha maangalo o le sai wha parpari. E le foi lea wha ilonga ina se me le lei wha pena. Pa tumu e le nganga pa ia. A veo se le tua e le ele mo parpara o lo pangpangu tono lo roto. A vati atu ele nganga fau pe o le nganga lea talai e sikelu. Na whai e le tua le tau tonga, ai ave le nganga fau, le fatu fau, ave asa le fatu maa, ai tu le fatu malu, le fatu alofo le tua, i tonu i ati ole. O le ngā ruanga le nā le nganga pa ia, whai mo i tātou. No ai le nganga pa ia o le tua le whengenga tuaifa mai, a fofoina e le tua le langi mo le lano langi, sa whea rua i le nganga pa ia o le tua le whungatai. I e fwoi lana maa ngan whai. O Yesu fitarai tu spaia o ia o le loko, sai la matanga le loko, o le atu fo le loko, e le ise me tasi na whaia la matanga. I le fofanga le tu e au noama, ma Yesu Keriso, o Yesu la, o le mea whapitona, po o le tasi le o la ainga tua, na specifically tango i ona au. E fo langi mo la ma tātou fo. Tātou a fruits. O le image o le tua na whai e Yesu. Lona lua le anga pa ia, whamai nga lua le anga pa ia i le, tupulanga le whenga tuai, ai le ia o me lona. O nga lua le anga pa ia, whamai tuspai ana tō varulanga, na tani e ina nga lua le anga pa ia. Whetalai lo le, o lo loa le atua e le whapau una, ma lue le anga ko ia o te. Sa e la anga ko ia e tavi te taimi whauina. Taimi nganga salai whamai tavi te le tua whamumule. O ne ave selo o nganga mai a tia. Sa e fwoi la anga ko ia i a sangu. Ai ua me ese le tua, e tu ia le tua le nganga le anga. Sa e le nganga ko ia i a Solomon, o i a Samson. Whai e Samsoni o na tango i la wivi. Le a wivi o le, a wivi o le asini ma whasioti e Filistia, whawhi ona ua, whapui pu e maile nganga po ia i umo le tu. Sa ua leo na nganga po ia, tere isi mea ia tau mai whatau le nganga po ia. Au mai lo e tusa Sakaria, whamanatu mai Sakaria. Ina o fisiri Sakaria whatau tu ngā la mepa e fitu sai tono le manumalu le tu, o ia mea. Ma la au o live lua sa pi atu i ai whamaire angelu ia sama, ia Sakaria.
la o li vena swa u nai e lo tilu mai fa mo ina o se fa mo mai leo o la ngelu ya sakari o fa tisolna tu ngal mai fa o la lo tu manu si fa mo lo tu poto o no mana ngango pa ie le se metasiu tau no le ngango pa ie o le tua ia te tatu Sakaria mtau pe fafa i pe ono fitlai lo angelu Sakaria ele ole fita ele ole nganga ole o ele ole fita ele ole malosi ole le nganga pa ia ole tua le fitlai e sul fenga fo Ione mtau usul malimo o mtau ku ie fa tolu fa tali nai le o mai le ngam pa ia mga duanga lang pa ia o le tusi le o ione mtau usul fa ione mtau usul malimo mo ione usul malimo mai leo le ione mtau usul malimo fa tau te le vini a fai tau te le pipi mai tau ele se me tasi fai on tu fai fa tau nganga pa ia i o tatu lava tangata po ai lava mana tu malosi pe siri le poto to mawa ainga I mea umara mo le o maisi mau mea au no maranga pa ia ranga pa ia na o lo pipile ia Yesu o Yesu ranga pa ia na todo tas pa ia e tasi la tu o Yesu ranga pa ia le fetra Yesu yo no so a fa te anu langi le awina mai ate o to ranga pa ia o le tu e iei foi si me tau tala tuai ma o inai o tau e whamai e sauni o tau taimi nei. Anga luenga le nanga tau le nanga pa ia te whai noa i si mau mea e wha tau le maro le tua I le au so. O le nāna manu ia ngana tau ngā luenga. Manu ia ngana tau ngā luenga. Au, whanau mai e su, tos fuwas, tos futau sama. Ai baptisio Ioane fa auto fa man mo le lupe o la lunga fa mai. O lo watali pele le la sili no fie. Ai le lupe le fa tu so la ngo pa I. E o la va ya Yesu la tu por langi. Na fa au anoint ele tua Yesu ele amataina na ngaluang. Ma fa ngana na mo fa ya Yesu na fa marolo mai. Fa ya Yesu na awa atu. Ma fa ya Yesu na fa tu Pipili, tala mata tau asa. Na mai le file manu ia I te mata umana maisha. O wha uina e angang pai. O fisili, ina ui au ina atu e Yesu on so, I le rarangi o e tā lai tala lein wha marolo mai. O fisili, na rata o whaia le natu langa e ngomane ngang pai. Le ai. Saya taila taula ngā pa ia na malo loi mai toi foi mai tusi luka mtau usfulu fa mai o foi mai mat fia le ie o mato tuli te moni fa malo mai mato faia ma venga ai fetala Yesu one o to mito verna ai o to mito o tu sia o to ngoa I tusi lora na yata iti la ia fa ngaino ila to da ngā pa ia o le tua Ina fiafi na tue tua Yesu, ina wa whetalai atu Yesu, ma whaari atu ona ao I so. Whetalai leo Yesu, o te mana watu I ate o tau nganga pa ia. Na awe I ate la tau nganga pa ia, tue whapomo I whamaile na wai te tae au uma I tatou te taro mo na mana o nganga pa ia, o rea tua mo tatou o langa. O whamaile o ere na wai ta whamaile, ele eisa me ngata mai ai le au ngao tangata. Te ngata e whangau ina, lona loto ma mea e se tonu o lona tino I ai le marpalpala ma leanga malama whawa noa e whauru mai e leanga ngapaia. E leisa le imiti o whangaino te ngata nai le tua. O na lofa nao le tua a te tātou, ma o lo tau whai le tua. Ea, e tātou te a, tari e ina leanga ngapaia o le tua. E tari malama I o tātou sui fua mo tātou o. Ora. Pe fion tatou mo la nga pa ia ana foi la nga pa ia ni ko temo na sa ia Yesu le tasia fiafi
Ele e la sa wala o te mau ai le ora. E la fita foi lea na leo ina Paulo ma sila jono falpui o taiwa. O luluina le falpui o matala ya no tanga. O tanga fita el penu. Tangata leo falpui o tau tuia wa a fai sola pamata e o ti fita. Tu san tu la fono faro. Au fai atu ia Paulo le apostolo i le fita le awana e fai na meo matau nei. Do not do that. But not mere sa tupu ia pe teu lulu mafie. Me mai e fa e leo ese leo I tono pui tofu le tu mane leo ese leo mai tafa fai to. O pui ese leo mai o I le si pulenga tele. Ai no wa ye la nge mo le tu mana nga pa ia le tua. Ele ma fai lava o le tau fia lima pe teu. Mai no tangana. A fatura ngel sautao. Ala mo ma fita la na sa tu fita na. Tu la fono Roma. Sao ti ma mai la tu e fa sao te na to le tu ai sa ia le nga pa ia le tu. Sa ia le nga pa ia le ta ua le na nga pa ia I to tomo loto tangata keri siano la. Bi le tu. Nicotemo Tala Yesu a fai le tue whanau ina oe, whanau fo ina oe le nganga mane, oe le vai mane nganga. Ele mwhai oe na I loa le tua, ele mwhai mwhau leina oe, tā ua mene I lua. Tau sila fia le mele whai tonu tatu e kalesia, te minei na le baptiso o tangata, la fot, baptiso tu ese. Au ngalo ya te tātou upo Yesu, e baptiso oe le vai mane nganga, e tā ua le nganga pa ia o le tua e ale baptiso nga. Aren fa me I ona baptiso. I ona tangata sa atu si mio ia. Fa auta. Tu mai ma moe le tu a sa la. Ele o nga on tartala I no tia, no tanga on se vai. Yo. A o ia le. O au o te baptiso le vai, o ia le baptiso le afi mananga. Upuna ai ona fa tau Yesu. Yo. Ta tau nei fa mo E te tau o tātou baptiso le ngata I le vai, a o le nganga, a wau no mana nganga pai a tātou tele mwhaia, se mea tasi. Tā tele tātou ngā baptiso la vai. O no a e le uru, whape whafitau baptiso. A whele nganga pai o le tu. Whele nganga pai o le tu. La so Pentecoso. No whetara Yesu. Ele ia fio langi oe whatani lunga I Jerusalem e whatani folfolanga lo tama I le mana mai lunga I baptiso I oto. E las papisonga o le vai. Le aso Pentecoso na vai mai peo laulo whai maafia nganga pa ia na mai whamanuanu mai. E peo le afi lea na whetara Yesu ale baptiso oto I le vai manafi o le nganga pa ia. Pape whio tātou I loa. O ngā lue le nganga pa ia I lo loto. E Lord tangata I ona fua. O sui lan tautara. O sui lan a mio. Whamai o tangata whau ai a keriso. O whau me umaranga. Ua tia I me tuai. Ai whano noa. O lea lava. Tō tele nisi I ua ato tono ngā rua le tu. Nese marama te mufio tala mehia. You know, the greatest need o le kalesia le tu e terminei o le You see, friends, ono tatou taimi. Ono tatou taimi. Tau whai whasoso atu nei mei tui. Ai, ese mataua o le anga paia I tatou sifu. Whafonga o tau I le mafuanga I mana o mieitus le anga paia. Tasi no mafuanga. Mai tusi Ioane mtau kusfuma leono, tato sueia. Ioane mtau kusfuma leono. Ioane kusfuma leono. Ono fai upue. Fitu malvat.
tu o mo foi la titi tu la ko ile Ioane tau tu e sfu mo limo non fai ko lus mo leono mo lus fu mo fitu a mo ni mai le so soni o le o te awina mai a te o to mai le tama o le nganga le tupu mai ai le upu moni o le mo ni mai le tama o ia lava e mo ni mau ia tia lus fu mo fitu tau te mori mau foi a wau o tau whatasi ma o taru le amtama. La marua maranga ko ia. O la ngau ko ia whamai e fio mai e mori mau mo e mori mau mo e su whawhira. Mori mau ina le leo e su, mori mau ina e su e sona le anga e tasi. Le sona nga sala e tasi. O le mafuangana na via e su ma mori mau. O le toi nei e su. Awa fio langi maritino tangata. Ai nei whana wai Yesu o Yesu no whai au na Yesu sa mea pei o le tua. Whanga upu ne tonu whapitani e theology is more omnipresent. Omnipresent. More omniscience. Dona winga o le tua all powerful, le tua all wise, knowledgeable. O le tua ea. O le tua e iai so se mea. Le tua sila fiaina la ulu I lo ulu fai e o le manuiti e pa u e le se me lilo e le ai se me lilo o tato soifua ma tato o langa I le tua e le langi ana me o mai faali mo I lasi whamsino ai whaftea le whamsino ngā le tua le whamsino ngā ufa o ai lo tato whautua ma le puvanga le whamsino o Yesu ke riso o ai le whamsino o tuina le tua whamsinonga mo le lalangi a Yesu ke riso na alo ona ua manu e le lalangi nei. Whaftai olo ia Yesu, e masani Yesu ia tatou a meo whamau e a te tatou whaitauranga ia. Whaitauranga o le na tofo ina whapeo na tofo I tatou. Ai nei ia sala se mea tasi o le mafu angare na e ao ngai mataua. Le whaitauranga Yesu tatou te manao, mea whaitauranga siri whapena, ai sea. E trai Yesu o le mea nai te tau o tō whamarosi mai e ia tia. Au te whamanga loina o tōnsa. Le whaimai tusi Ioane, mo uam tau kulua. Whamai me usoe, lau whanau e. A whapea, mai se tasi le sanang sara. Wa pepero rapa tangata I. Wa whamai anu, lau whanau, anu whanau. Tātou nei kerisiano. Mai na Ioane. A whamai o te leanga sala rono, wingo o pelo ai sa uanga sala tangata umarama. A whamai na Ioane, whaftai o iai Yesu o le tātou puruvanga. O lona ofu o lona ami o tonu e wha ofu I tātou. Ma wha mangaloina I tātou, ia tātou I loa nei mea. Le tautara Ioane, tonu tagato le kalisia I. A le whamet ia I rangako walonga, e leise me ngata mai ai le au ngāo te ngata. I ngā wenga le tua, o e whangau mau ina, a whai e sau masala, a vese nang sala e sala mō, ina ia whau whare a toto, e rangako pa ia ma tue whau ngā ina ai, o ne tue whai lang sala. Wa whai te foi ai whapena, e pei o le peau sa, e ngata le tu mau, e le lopo whirme te anu nei. Kawa ia te ois whameanga le tua. Ar mea tā ua, whai ue ang sala ua iei, taimi ang sala I tanga te kesianu. O le sala mō mar whamaoni. A whamau tau, I le condition po tutuunga e whatau I le mau e tātou le anga pa ia. Tātou e tusi Ioane mtau suma lima. Tā ua upu ia Yesu, suma lima o Ioane suma whāra whai upu suma lima. O tutuunga lea. Whapea whiona tātou mau le anga pa ia. Wa tātou te mau e temi baptisi nei e tātou, o temi baptisi nei. Temi nāua, whai loa ai, mo e samō. E ngā tau samō, o e loto baptiso oi. Baptiso le oi, wa whamanga loina o amsa. Tu si leo ngā luenga mtau koe lua o lom whai upu tosfu mar fitu, mar tosfu mar rana. Whamanga o salfa mai le ona maua le oi le ngā pai, e se martau. Whapea whiona, ona e ole atu whamon more u whio baptiso le.
Alo na o le atu ona o paile la unga pe telu le na la unga mai lungo le fata. I lo roto. Whaanga ina le tua pe telu langa ma pa ia ona saulu langa pa ia na whamea wa hi convict langa lo roto. Ina i e whape atu le tua o tanga sala o te mana o mi e salmo. O te salmo le o e baptiso ina. Whamai le o baptiso e vai. A te tau no baptiso e lafi. Whamai le o pe telu. Salmo tau o sala, whamangaro e le tua, ona maua le o tau le ngangapaya, e se le ngangapaya la taitaina e taliaina Yesu, a e se le ngangapaya le. Le ngangapaya tasi, a e se le temi o le asawai, o le a baptiso o e le afi, o le ngangapaya le na. Ina ia kawhai o whai ngā ruenga mana mo le tuongana te awana mo renga. Ia, whawhtai le tua lea whia. Se o whaitau ina mau ne, te o whamana toa tuai, ia tutu unga whaitau tātou mou o le ngapa ia, o na umana o tātou le sona. Pai upa sifuma lima o mtau, sifuma whai ana. A whaitau te a lofa mai a te au, ia o tau tausi mai a o poloinga a tono lo whalo o mai sisi. A pe whamai a, la sfitu i ole, tausi poloinga. Ia whamar mori. O tu spa ia ne whai mai. O e whape a tono se wha uku mai, whape whena e wha seina o poleri whao. Anan wha seo lo mawhau whao. A e tere mana, e te ria upu ia. Ona iai leisi ola o e ola ai, e ase mai le ola le ola ai, tangata o tuspai. Fa mai le a whaitau te a lofa mai a te au, i o tau a, tausi mai a poroinga. Fa mai non tutunga le ilano. O te whai atu fo e tama, fa mai a whaitau te a lofa mai, ma tausi mai a poroinga. O le mea le o te whai, Iesu le whetarai, o te whai atu fo e tama, o na whoai mai e le i a te o tau, le tasi sosoni, ina ia tu mau pea o ia te o tau e whawau. Lea, whtarai Iesu, tausi mai au poloenga, a whai te whai a whinangalo le tua, wanga wai le tua, ma tausi ana poloenga, whamai le tua, ona uwa tua le atu e le tasi sosani Iesu ke riso lea, o le whamai tusi Roma, o tau ia whaatino e le whiawhia mai e le tua. E le aise nganga po ia o le tue whaatino whawhea. O tau ia o i whawholowa le lololangi. Pa mai kwalo ia Timoteo o se sau ia tau, ma vea mwhiti tau, e le toi aise langa langi, na vea le ono mawhawhau, i mea o le alanga nei. A vea ese, whamama, vacuum ese, a mai masini e vacuum mai mei tono lo roto a ese. Mawhawhau mo leanga. Mea leanga. Whamui moenga leanga. Lei te fua le uso le whamangaro le si uso msana. O te le tata, fiawe o tonu. Sa wari, ta whata whane o ma whai o ena tuaina si amsana. O lai sa wari la tonu la tonu maraia. A o le tua o man whamangaro tangatang sanga. A o salamo tangatang sarana. A o ena. Nā ele o ia te oe se nganga whamangaro. Ele o ia te oe le nganga pa ia o le tua. Mai reo tu spa ia. A whaitau tausi mai mo sustai mai au poroinga whamai o te ole atu le tamai a wina mai fisosoni a te oe. Ina i e tu mau pēr i o lape whamau fisosoni lea. O le paralytic i le wha eleni o se tasi lea sau e tui au tawtafa e langolango e masakoti oe le nganga pa ia lea. E le ngata leo le nganga pa ia e whawhau tua mo i tātou i le aso le sau tusi o loma. O le nganga pa ia na te whamotalaina ma whaale leia tātou upu no tātou wāma le tua. O le nganga pa ia e na tau fufia upu se seru atu. Ngā whai e tautana sangata o te reiloi a te o tau whamai na te whamanatu mea te tātou men tātou sue ina. Le nganga pa ia lea. E tui le vau tātou o ia pe o le vau le lo ia ma le whamasino, he is our advocator. So soni a tātou e le whai tātou ona, tātou tonu o sa le whamasino.
That's why we need our advocate. Advocate o pulvanga o Yesu ke riso lea. E whamai ai, Yesu. O tō umai o mai lea man po e tia. Ora la para le sona I e talo ki fam talina. Ta ua telele. Le nei oli. A whai e te leo si stai le tua tau sia polo inga te le mō lea ngang pai. E whawhonga mai lau tōa. E tu si e whamani e. Tato sua e tu si mō i ane tau ko tō. Mai leo tato. Whai upo rusu man wha. Mō mō le i ane tōru whai upo man wha. Upo i a i ane wha tau tala i ane wha tau i a Yesu. O le tau si foi I ana polo inga. Ai tau si. So se tau si polo inga ana tua lau toi wha mai e Ioane lea. Lan tu stiga le whai o le Ioane sku fast fu lima. Mai, o le tau si foi ana polo inga. O lo tu mau pea I e lea. I to tomu ia te ia. O lo tu mau pea Yesu I to tomu ia te ia pa whai tau si polo inga Yesu. Ioi. Whai te leo tau si polo inga Yesu, o e te manatu wherua Yesu. Pangana ai Yesu e Yesu lo loto e se oe mai loto umala. Mai lea. O ia foi te tonu ia te ia, o le mere nei ua ta tau, ua ta tau I loa ai. O lo tu mau o ia I to tonu ia te tatou. A wao le nganga, o ia foi na mai a te tatou. Pake when tu mau Yesu ia te tatou. Nā whia Yesu martino tangata le rangi. O le mwhai a Yesu ona iai mea marama. O a tō tas pa ia mwhai ona I loa ma iai mea marama. Tene tas. They're all over the place. Ia whamai a pa ia. O le mwhai Yesu. Ono lan sacrifice le lo whai tatou. O niu tino tangata Yesu ma tūlu mo le tu. O tino lea, a wina mai loro ngana ngama pai. Leo nofo Yesu le ara le ngama pai le ito. O te iai a te uto I aso, mana, whapefe, e ara le ngama pai o le ito. E reisa manu ia tasu se mea tato te whai. E unoma le ngama pai o le ito. Tara sa au whaitau wai tani po sao lana. Iona po lana. Tenu matini no tenu, kua o matunelo na si whanau, whamanatu tangata limu sila tau sa. Whanau oi matini no tenu. Tele whaiwhau mo e whatura to rotu a rato tele marumramba nei meta ora ngapai. Anu leo le tas whaiwhau whatura no rotu. Whaiwha sa tele lapa. Fiu e pāui e reise tasi e sau. Fiu e pāui e le. E reise tasi e sau I a te oi, pa whai e leo I a te oi le ngapai. Manatu lau whaiwhau mea, a tomo lau whaistom fiti nei solo mei tangata. Anu lau whaiwhau nei whailona, nis lona nefi. Anu mane lupe lea. Ia ulu I tua, ulu I tutonu o le whaalo o whare. Au la au ngaloa mo whai atu, le anganga pa ia o le tua e wha lele mai lole o lupe. Pa sau lalo lupe le, whaalo o whare. Te lafi e one I loa, o e se tasi. Ia whapele whai tapati umarafa. Ona lele mai ai leo ranga ngā paia. Tangau I titi whaarele mai le lupe mai e tangata I tutono wharsa. Oka se manai o le lupe pai pai. Le anga ngā paia. O whaarongo la nisi o le lupe. Wa mataru solo mai tangata. Solo mai tangata e whaarongo mo I la unga tamane. Ao la unga tamane au. A wha moa. Au solo mai tangata whiu matamata I le lupe le te ua ranga ngā paia. O le risi aso, la au martama mar fia o tumu tangata lau lotu o. Tele an tauranga, tele an tupe o whao I tanga. Ma nei an whao punga I niste. Whai unga ran la unga whono atu tamititi. Ona lele mai eino ranga o pai o le tua. Ma sani ona lele mai I upo aia, whao punga ale tasi lele mai ranga o pai. Toru lele mai ranga o pai, whalele mai. Ele loa e sesi, tamatiti. O fiu le whaiwhau. Ona lele mai ele ranga o pai. Le ai asa lupe sau. Ona lele mai ele ranga o pai pe wha. Tonu e pa wha. O tūr whaiwhau ni ua patonu maa.
mata muli le kale si o le mai lupe le nganga pa ia na le fa tu so da nganga pa ia sa fa ma lu i su te on pa tu pa ia tu fa fa ai pa vai mata ngata mo ferme so ile nganga pa o no mai lano le u ta mai titi o fongo mai fa fa o ai le pusi la nganga pa ia o le sa nganga pa ia o ai le pusi si o mena mo e tatou, lo tatou tamu fai e fai ngā runga le tu e lo tatou malos. I lo tatou poto whaatangata. Le fai a tatou a tatou nganga pa ia. Ia o le mena e tupu. A tono e manuia au whao punga se pupu. Ai munu muni ane le ai. Au no mana nganga pa ia i o tatou soifua mo tatou o langa. O ane whamu e mui. E iei sau. So o no e ai me do na fa. La to u mara me tu lungo samti o ta le tua. La so fa ta la to. Na la to fia te dia le ngam pa ia fa ma ina le ngam pa ia la to. Ia la to man no u mara. Ila me. Le swafo pelo i suru maturi. Lo tatu ni. Amen. Pa manuele tua ia te tu ni sa.